we have received from India Today to the Honorable Chief Minister. Yes, sir. The next is best performing small state for economy, infrastructure, tourism and cleanliness. At the same time, we have got in another category, most improved small state for environment. So all this is I say, tribute to the governance of Dr. Pramod Sawant. It is a continuous process right from Parikar time, but I think this clearly shows that the governance that he has given, the government he has led and the performance speaks in terms of awards. And I was just very carefully listening to what India Today had to say. Don't think these awards are just given as a matter of fact. We do very careful study, analysis. We meet people, we look at the standard of living. We have our own parameters as press, and it is not for nothing that our awards are regarded. So at the conclaves of states, the state chief ministers get to discuss, ministers get to discuss and tell about the state. दोन अवॉर्ड जे आसा हे गोंय राज्या खातीर मेळिल्ले आसा. एक द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स इन इकॉनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम एंड क्लिनलीनेस, मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट इन एनवायरमेंट. ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जो एक अवॉर्ड मेळ्ळा. दुसरो अवॉर्ड जो आसा इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट ओवरऑल. एक गोष्ट लक्षात येतली आसत म्हणजे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स ज्यो सगळ्यो स्मॉल स्टेट्स आसात, दिल्ली, पॉंडिचेरी, अरुणाचल, मिझोरम, सिक्कीम, ओके, नागालँड, आसाम, त्रिपुरा, ह्या सगळ्या स्टेटींतल्यान एक म्हणजे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट म्हणून गोंय राज्याचो भोवमान फावो जाला. त्या बद्दल म्हणजे कॅबिनेट कलिग्स सगळे जाण, 11 जाण कॅबिनेट कलिग्स आनी एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळ्यांचो हांव आभारी आसा. सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता की सगळे जाण आपआपल्या डिपार्टमेंटात एकदम बरें काम करता. म्हणूनच बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हे गोंय राज्या खातीर फावो जाला. त्या खातीर परत एक हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. दुसरो अवॉर्ड जो आमकां मेळ्ळा इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम, क्लिनलीनेस आनी द मोस्ट इम्प्रूव्ड एनवायरमेंट.